ในkitab Genesis kelong belai punya kot belai pesan Jacob ong kumne hadin bo tip bo Joseph ulayap umut bo Joseph kun ju syak patrong hau meraklau barumut bo layap tenemar bo ik palat yo kun ju Joseph ong kumne nda kum tagi kon senang bar jong ubaro bagi kon kente kila yami ye kabar pentengan yu hendrai sya bakin pentengan yu bat uloong naba shisha ngan le hier shalo kon da kabayam briu hado ka jingtep kumta ukpa jong Joseph ulayam naga benta jong ngapulin ke Bible kasi jong ka Bible Society of India keberim. Uangan lek shallow kon syaga jingtep dah kebayam beriu. Kena ketin jingtep hang ni haga ketin original haga Bible Hebrew kedai ngan lek hiar sya Sheol SHEOL Sheol. Handai le pipule gane na ke Bible septuagint ka ongkum ni ngan le hiar ujakob ongkum ni ngan le hiar syahedes syokon da ka bayam ru ngan le hiar syahedes ke ka septuagint kene ka Bible septuagint ke de jinsha ka khotbah he ka Bible ka badai ka testament berim nadu Genesis hadu Malaki bat don katu ka ne ki kot ki bom kibadang don syuk hagane ke septuagint ka penenkam ini ketin Sheol Hades now ke gane ke septuagint baleng don kam bon pe ka namar kene de ke Bible ka ba don hashwa Jisu kumba ars pas nem tam hashwa Jisu kan mau haga original ke de ketin Hebrew hanai kumba aspasam tam hashwa Jisu ki penkela ya ka ketin Hebrew syaga ketin Greek tak ada hashwa jong Jisu ki penkela ya ka Bible na ketin Hebrew syaga ketin Greek but ya ka ta lakhot ke septuagint shwa Ujisu aspa semtam lai spa sem dunae ki jiu ki tip bagat ke Hades namara ketin Hades ke ketin Greek bara bagi translate ia gane ke ketin Hebrew she ketin Greek ia gane ketin Sheol ki penkela Hades ngai pisot homda now haga Greek ki ong Hades haga Hebrew gede Sheol but ki Jew ki tip kini ginong pen kelaro haji sha gede ki Jew hi kinong pen kelai gene ga ya gene ga testament brim naga Hebrew shektin Greek ki pen kelai ka shektin Hades naga nektin Sheol repetip ka gene ke jaka Jacob ong umud bo Joseph uladon menta ha Sheol but lai spas nam shwa Jisu ki jiu ki tip kane ka Sheol ka de Hades lene gane Hades ka de ka Sheol snap kitip bo Joseph udan ha Sheol kemut kitip bo Joseph udan ha Hades baru Jacob ong ngan le hiar sha Hades kinong pen kelaya ke septuagint lada ki perkat kumbaya perkat mangi baga Hades kedai ke dujok haga bau sanyum yap ke dingam jelip kumba ong haga gospel Lukas kanriu lada kedai ke daga jaka bau sanyum yap ke dingam jelip kinom pen kelai ke septuagint kinom jin dala pen kelai yang ne ketin syaga Hades kinom pen kelai ne ketin Sheol syaga Hades namar kitip bala dadai ke da lada dadai ke jaka bau sanyum yap ke dingam jelip ko nong pop kin le ceta ki sya penjenjar kinam translate kumta namar kitip bo Joseph de bohok
Joseph dia bohok, Jacob ro dia bohok. Bar ha bagi translate ha bagi penkela yaga Bible na ktin Greek ktin Hebrew, na ktin Hebrew ktin Greek. Ki penkela Jacob ongan le Hades. Sengap. Kene gania. Ladaga Hades. Kadega jaka pensitom yagi bapop. Kum haga gospel jong Lukas kanriu kolong. Uruspa abo yap ulet Hades. Kababal kesika ulet dujok. Sengap ladaga Hades kadega dujok. Kumno kibriu haswa Jesu. Lai spas na maswa Jesu. Kinod ban penkelai ktin Sheol ktin Hades. Habagi tip bau Joseph ulet Hades, Jacob ru ulet Hades. Kumno kinod ban penkela. Habaki tip bau Jacob ude bohok, Joseph de bohok. Lada kadai jaka pensitom, yagi nompok. Kumno kinod ban ong. Joseph udon Hades, Jacob ulet Hades. Ngakwa pen perkat kumne. Now kabaar ngini page kumne. Ngapuli pi na ka Bible kasi ka ong Jacob ong ngale hier sa jingtep. Ngap ka Bible ka kasi biasa berim ka khlem ong ngale hier sa Hades. Leni sa dujok. Ka biasa berim ka ong ngale hier ong Jacob ngale hier sa jingtep. Harele da pilai ban pulai ke nepat na ka biasa bethamai. Ngadon ka biasa bethamai ro hakti kaong kumno. Habagi penkelai ni ktin Sheol. Jacob ong kumne. Bat Jacob ong ngan lek no syakari ke bayap. Bat yayam sengosi na ka bentau kon jonga. Jacob ong ngan lek syakari ke bayap. Habis ai berim ki ong ngan lek jingtep habis ai bethamai ka ong ngan lek syakari ke bayap. Ka original hang tu ka dega Sheol. Ki translate ka teng da kumway teng da kumway. Ka biasa ahi ka ong haga berim ka ong jingtep haga bethamai ka ong ka perthai ke bayap. Ka jingkli gede ni ka Sheol gede ka perthai ke bayap. Ka perthai ke bayap. Ka perthai ke bayap ka de jingtep. Full stop. Ka perthai ke bayap ka de ka jingtep. Now ngin ya shosh kaman. Haga septuagint ki penkelai kini ktin Hades ki shimigana ktin Sheol mentangin kelipat ke Hades kadai perthai ke bayap kadai ke jingtep full stop kadai ke jingtep kadai ke perthai ke bayap ladapi ong baga Hades kadai ke dujok pi nang nong iyo ini area ba Hades gede dujok iyo gani na ke gospel Lukas kalau makan riu hag bo ruspa uyab ulet shed dujok katuktin dujok ang to gede tin Hades jinsha bad kinong penkelai ke Bible kasi barem ki penkelai ni dujok so ngimut baga dujok gede ge to ke bo jaka ruspa ulet jayu ruspa hang to pio iu sha penstom ngiyo ini ga area tin Hades na gato mainly gede na gato ki don giwe pat henre ka ba kongsan hi gede gitu kolonong hare ngalpan ipi lai spas na mishwap Chris ki jiu gi snotho baga Hades kam de gitu jaka pan sitom ki jiu gi tip baga Hades gede jaka ka bagi bahok ro kile ki tip bo Joseph de bahok ki tip bo Jacob de bahok ki translate laga translate ki penkela laga penkela itu ktin Sheol sektin Hades namar hagi jiu kim tip bagadaga Hades gede jaka pensitom yo ba pop lane yo ba hok ki tip nagta daw ki note ban penkela ya gane ktin Sheol sektin Hades nganong bia ki jiu ki tip tikna ki de tip bagad Hades ke jaka ka bo Joseph ulet ke jaka bo Jacob ulet kamde ke jaka pensitom nagta daw ki note pan penkela laga penkela ye do ktin Sheol shega Hades lai spasnem ar spasnem tam shov Jesu ki jiu gi snotho umta ye Hades kim snotho ko mang snotho mangi naga gospel jung Lukas kan riu ngapni phimta adon akti
ki notes ki banga tho ban pani pi kumno ki Bible ba per ki pan kalai ne kten shiol na ga Genesis la pan yo la ba san kan kten shiol ka King James kan New English Translation kade lada kade ka Contemporary English Version ka Modern English Version ka Voice ka NIV but ka Noah Webster kini ki Bible boro ki pan kalai ne kten shiol kum ga jingtep ka Young Literal Translation, ka Christian Standard Bible, ka ESV, ka RSV, kenapa kan yung asyuk ong be short. Ka ESV, ka WEB, ka Darby, ka Hebrew Name Version, kini baro ki ka to ka tin bakan ne shiol. Ki klempan kelak ka kumno ki be ka bakan ne shiol original. Ngan penipi ka way. Haga Bible jong ka balang Roman Catholic, haga kasi ki pan kelak ka nyamra. Uju ka ong ngale her ka nyamra shalo kon da ka ba yambriyo. Nyamra. So ka nyamra ada ke jingtep. Ka perthai ke bayap ada ke jingtep. Ka hedes ka ada ke jingtep, lani ke jingtep ka ada ke hedes ka jo. Ka ada ke way. Now, pilih pan pulih pat je kini na ka way ka Bible pareng. Ka pakerteng ka Doe Rhymes Bible. Sangap hakan ni ka Bible Doe Rhymes Bible. Kini ke Bible ke ki nong penkela Bible ki penkela na ketin Latin Kambon ke na ketin Latin ke Latin ke Bible Latin Vulgate ki penkela ya ke sya ke ya ke ni ke Bible sya ke ketin pareng ke Doe Rhymes Bible hag spas temu bakhan riu ki penkela ke ni hag spas temu bakhan riu hagane ke Bible connecting shiol haga Genesis lapunya Allah pesan kadai dujok ujoko buong sangap ujoko buong kumne haga Doe Rhymes Bible ngale hiar sya dujok sya kon jonga ujoko de bohok Joseph de bohok bagi nompen kela yang ni ke Bible na Latin Vulgate ki pen kela ka sya Bible pareng Haji Shah, aku menjilap jangan ke Doe Rhymes Bible ke Bible ke balpen kelada ke balang Roman Catholic. Hag spas namu bakan riu, syektin pareng. But ya kena iktin shiol ki pen kelada dujok. Pimlaban ong, sengaja pimlaban ong baga Doe Rhymes Bible ke kot syaitan, ke Bible syaitan. Pimlaban ong tan, namar ke Doe Rhymes ke Bible hi ke iktin belahi. But haga Doe Rhymes ke ong Jacob ongan le hiar sya dujok so kon janga kamur Jacob utte bodon ukon jo udon dujok but ma uru Jacob ro utte bo un le sya dujok nda po yap un le hiar shalo kon sya dujok na pimla ban ong bang sukren klumar kele ma pi pule ni ke Bible Doe Rhymes Bible ko ong dujok sangap kinong pen kela ye ke Bible kinong tho yang ni ke Bible Doe Rhymes Bible kitip tikna bagane ketin dujok ke bagi tho hang nei ke bagi penkela kade ketin shiol hag original kade shiol ta bagi penkela ba dujok kitip scam ngapa ngam tip kumnu isno tho ta bagane ke bagi tip scam bagane kade ketin kade shiol bat ki penkela laga penkela dujok nga kajing kili jeng along pi menta pi tharai siap lada ka jimbo perkat jengi ka long kumne baka dujok ka de jaka ba sanyum yap ka tingam jelit ka bersitom me gibrio pi tharai yo Joseph ro unsha penjenjar kumta pi tharai yo Jacob ro unsha penjenjar kumta namo Jacob tip tikna ba khon ju don dujok pi tharai ba ka ta u Joseph unsha pensitom haga ding bom jelit ba sanyum bom yap no u Joseph de bohong Jacob dia bohong, bat ke kum ke jengit jengi, ki bohong kinom lej, sya apa ni stom dujok junom la junom. No. Tipin om mentah tharai u Jacob bat u Joseph kin lej ban sya tang atu kan ipor. No. Kam dai hunta. Namar ke ketin hang tu original ka dei ka sio. So ngap
phim la ban ong ba ka doi rhymes Bible ke de Bible soi nang Bible soi tan ka bo ong be ba hok ro ke de jok phim la ban ong ba ka doi rhymes ke de Bible ba bakla namar ki ba pen kala ke de bru ki be i jub lehi ki ba tresi tom si sha ban pen mi ke Bible sap kai du jok ka du jok ke de Sheol kai du jok ke de Hades haka Latin Vulgate nga tharai balai ki pankala ni khtin haka doi rhymes Bible chego du jok namar ka don ga khtin haka Latin ka kani yagani khtin Sheol ki pankala ga shaka Latin inferno et infernum nani nga shobe umta inferno ki perkhat bagade chaka ka bakhloi ki chaka ka bathang na gading nga tharai bagade ka ta ga daw ki pankala du jok namar ki mut pakadu jok ke de chaka ke bathang na gading so ki translate pankala du jok daga ba tips kem bakan persya ya ke jing hikai trong Bible hereng ngano pi kamut baka doi rhymes Bible ka persya ya ki we pat ki Bible ka jabing jongi dai ka persya namar ngimut baku du jok ke de to kat kum ka doi rhymes Bible tip tik na bo du jok kam dai ka jaka bok sai miap ke dim julip namar ada ki tips kem bagalong jaka bok sai miap ke dim julip ki pankala ba ka dai du jok bat ki khen ka bumur kum ne ki khen bo Joseph un le che du jok shap ni stom Jacob un le che du jok pi in em ngnia ka mur kum ne ka ngi dai don kam mas ngotho thamai ya ka du jok ngimut bagade jaka bok sai miap gadem jilik ki nong pop shata kin lek sharp storm no pule ga doi rhymes Bible pun yo i ki bo hok ro ki lek shadu jok u Joseph ule shadu jok Jacob ule shadu jok ha ga jing yap chuki akhlam omanga ka de ga doi rhymes Bible but ha ga septuagint ki pan kala ga ne shaka ha ga septuagint ki pan kala ga ten shaka Hades let's say ki nong pan kala ga doi rhymes Bible ki peiro naga septuagint bahaga septuagint ke dege Hades bat kum gar kom snotho je ki spa sam ko khan reu ki mut bag Hades ke dege du jok naga ta daw ki pen kala du jok sangap ka tin blai kam bakla ka bakla re gar kom berkhat jongi syapang ki kten pi sin bong du jok mut hak khle jongi mut ke dege to no ka shong ha ka judge Bible ka shong ha ka version ka ba people nang la pani pi ni ki haga nega biasa ba thamai ko ong ujuk ko ong ale her chaka perthai ge bayap ki non pan kalaya ka biasa ba thamai ki tip tikna ba don shibon ki Bible ki ba pan kala ye gni khtin ar ko ma fer hre ki pan kala ka perthai ge bayap namar ga da khamla kata ki perkat ko ne khamla kata bani ga du jok namar kitip bo Jacob de bohok Joseph de bohok so umde man le chiri jok ngata daw ki ong ka perthai ge bayap la de pulai kini nang good news Bible ro ka ong hi perthai ge bayap world of the dead perthai ge bayap besa aro perthai ge bayap so ge Hades ke de ke ktin Greek ka balapan kelan ke ktin original Sheol ke badai ktin Hebrew ke Sheol pat manta ban so thoi ge Hades pe ban so thoi ge Sheol ka Sheol ka de ke jaka ka babaro bapop babai hok kile cheta sngap kam de ke jaka pan chitom lobi kam de ke jaka ujukop ukhlem le ban sha thang ading ujosep ukhlem le sha thang ading ka de kom so tho jengi ya ke Hades bangi perkhat ba de ke jaka pan chitom ka de kom perkhat jengi jipang ka dujok ba de ke jaka pan chitom para pangi pulai gini Bible fer ngi i ba ka doi rhymes Bible ka translate ka pan kala ba du jok ngi mot ba du jok dai ka ka ha ba uksai miap ka dingam jili ngano biang ka doi rhymes Bible ka dai ka tiru blai kam bakla or kom berkhat jongi ngano biang gumne ka Hades ka dai tin Greek ya ka bala pan kala na ga tin Sheol ban sngo tho ya ga tin Hades pidon kam shwa ban sngo tho ya ga tin Sheol so ga Sheol ban pin la pi ko asung tho ga Hades pi de ban sung tho no kong ka Sheol na Maria ga Hades la pan kala na ga tin Hebrew Sheol ko ga Sheol ka Sheol ga de jaka ha ka babaro ke bayap ke le cheta bahok pat bapop
Pitrai ba yagi bohok on penstom? No, on penstom. Pitrai kumno pat yo bohok on penstom hasio. Sorry, pitrai kumno ladap bohok berbopop kile syagajo jaka sio laga siap. Jongki. Ngan sepet terteri gini ke. Lada yo bohok berbopop kile syagajo jaka sio laga siap. Bat pi ong yo bohok on unong penstom. Pinot kumno bat ban ong ba yo bopop pat unsya penstom. Pi on dak idea. Unsya penstom haga ding. Namar gor pitip balengi berkat unta bo pop unsya penstom namar gor kom berkat jongi sepang dujok kabangi yo ya gani ka idea naga gospel jong Lukas khaptam kalau bakhan ru ya khana sepang ruspa balas ros ngiyo naga tu naga ta da nginol ban ong ba yagi bo pop na bakiyap kin cha penstom harega testament brim Genesis do malaki pin pule ka shiol kam dei ka jeka penstom yagi bo pop yagi bo hokro no kam dei Tana epat kimi gini ke daw gede namar kar kompen kala yiktin. So ga thong janga gede bangan hika yiktin ublai hak rukom gede thik pathik. Don gibri go perkat bangla hika bakla da ngano thoi pilo be shimi go por. Snap nga play the Bible je pikat bang hika. Bat tenjo nga lang hika bakla na em. Yo ba on simpen ban pi ki bang sungai bakla. Now, ngala pulai pe ini ke ngin nam pulai boron rupau tali gini kten dunan rupau tali gini kten shiol haga septuagint ngan chu pulai pe tangga tu kan hapo lai pau tali rengin nam ble menta ngile kat baga por kana ya ngin nam pulai gini lai boro lai pau tali ki banga shim naga septuagint kabal penkala sektin English ke kerteng ke Brenton septuagint ngana pulai kita boro hoj Yang cuman EP tang katu kani, kebanukong kedai kani Genesis 8 yo labasan. Kejaka kabo Joseph ujakop kile. Haga septuagint ko ong Hedes. Katong jeng agade ke Hedes. Katkum ke septuagint. Katkum ke septuagint ke Hedes. Kedai ke Sheol hana. Ke Hedes haga septuagint kedai hana ke Sheol haga ketin Hebrew. Ba pitip ke Sheol. Ke Sheol kedai ke jaka kabo baro ki ba hok ba pop kile. Sta kam de ge jaka pan sitom lobe kam de ge jaka pan sitom yo bopop pidan kam so tho thama ek tin Hedes na ke septuagint bana ke original ke tin original na tin Hebrew pidan kam ngiron kam so tho thmai ya kane ke tin Hedes